Thì bài viết leh tun trum video chuanin Yamaha bike chuak thar a hming hi FZ Rave ti ania hi kan han en le dona 150cc ania 5 speed gear nga 5 speed gearbox ania ari lam hi 136 kg ania fuel tank a petrol tank kia leng zat hi liter som pathum ania seat height hi 790 a seat pot niama maximum power aspect vel kha han en taila a maximum power horsepower kan ti hi 12.2 horsepower ania chu 7250 rpm a pe chhuaka maximum torque hi newton meter 13 and 13 newton meter ania chu 5500 rpm a pe chhuak bawk ani single channel abs ania disc brake kan tiang chi kha malampang ania akha tin bike chanchin tlang pui chu lo ni tainal khop maya 150cc soita angkhanin single cylinder fi ania 12.4 ps hei horsepower ania 13.3 hi torque ania a price hi 1.1717 noi khat le sim khat sang sari vel ex showroom ada Mizoram ah chuanin aizola on road price hi noi khat le singa borvel turangai ani noi khat le singa tlin lo pon noi khat le singa singli tanga singa inkar 1.4 to 1.5 lakh borvel turangai ani anan khop mea fc hi ama khana om thina fz v1 fz v1 kan tiang chi te fz v2 fzs v3 fzs v4 fz fi hybrid kan ti te aron chuak nual to kan tha thiranga hei hi fz Rave ti ania a chuak thar ber ania November ni som pakhat khan India rama lan sau ania ala thar rem khop maya booking te aizolan han ti lenga aizol Yamaha po nakum vela chuanin hum to turangai ani